kumsang hi somni le pathum January ni thum hania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu jongjong te in vawiin chibai kan buk thawa chau tunlai chu India le China inkara tension sang tak mai borok thalo tak omek hian rilru akap lo thailowa aksai chin anti Tibet langram le achevela China People Liberation Army te inkulmek tele India side lampanga abik takin Arunachal Pradesh le achevela te line of actual control dung tluna India in buat China te hian India mithiam sang tele political leader te rilru hi hadam thak takin aum tir thailo ani deuber ani India le China inkara inti thiam lo na le in hirngona border tension om chome ka hian kan soi photo thin angin China chuan aksai chin anti Tibet langram cheng chatak tak mai ta chu anram chunga arin luta Mashe hei hi India chuan apom thailo wangin dispute area tan hapuang ve thunga helai hmuna hian hmalakna thar engma nei hi India chuan adulo bok ani ti chuan Arunachal Pradesh atangin aksai chin hi nai takmai ania China hian aram chungang taka helai area hi a control area apuanga hmalakna anei ni chuan India tan hian bordera security thila himlo tak din hmuna adin thaya wangin aksai chin area vel hi dispute bordera apuang ve thung ani heti chung hian China chuan hmalakna thar engemo helai area vela hian anei teurenga India marchak state zingah chuan Arunachal Pradesh border vel hi border muanom lo berta zingami ania India le China kan inrina line of actual control dung tluna hian Ladakh atranga Arunachal Pradesh thleng hian mun tam tak chu sensitive area puan ania ti chuan India le China border zingah chuan India tana China People Liberation Army te anhlom berna mun chu Arunachal Pradesh hi ani tin maps of India chuan voin khan report anpea Arunachal Pradesh le achevel border pumpui hi sensitive zone puan vek ania India in sensitive area apuan te hi aum ziabera chuan Indona mo China nena buaina lian tak chuak thut thai din huna adin na munti na ania heng sensitive zone atang te hian buaina achuak ma boka ti chuan India le China inkara buaina achua piang hian India in sensitive zone apuan atanga buaina in tran ani deu zel bok ani India sarkar chuan aksai chin area vel hi kanram chunga puanglo ma sela China in aram chung anga aron LAC hi adu bik lawa achan chu kumtam tak kaltoa khan Dalai Lama hunlai khan China chuan Tibet ram haruna ti chuan Tibet atang hian Tibet ram chunga om han hruai tu mitam tak ta chu India rama ral planin hanron kala ti chuan China chuan khamitruma harun nuwa khan Tibet tlang ram le achevel tam tak ta hi aram chunga arin lutta mase India chuan hei hi apom pui thailo wangin Arunachal Pradesh border hi buaina achua ol samna mai hanita ani ti chuan tawanga December nikwa India sipai le China sipai te inti buaina athlen nuwa khan Arunachal Pradesh bordera mainilo India marchak mun sanga India chuan sipai thanem tak aron deploy ta ral thuam te po engemozat ronthon lu ania maps of India hian report anpek dan chuan India marchak state zongsonga deutho Indian army te hi thonlu ania mase India hian heng sipai athonlu te hi ral thuam engang che in nge athuam ti hi hriat thei anilowa achan chu India marchak state ranga te hian India hian engral thuam te nge hada ti hi China in ahriat adulawani tin han reporta voin lama report tharbera chuan India marchak state tamtaka China People Liberation Army te chu lut mai thai hanni wangin Seven Sister tia ansoi India marchak state pasaria te hian India chuan sipai athon luta mase civilian motor truck chikrang mangin sipai te mamole anral thuam chikrang te hi thonlu ania heng te hi China chuan sipai equipment engang chi tenge ani ti anhre thailawa chutiang bok chuan India sarkar abik takin defense ministry hian puanjarna anei lawa athuplatani tin han reporta
India malak dan hi China chuan an ngai mo thu an puang jara China in India marchak state tranga sipai hathon lu tani ti China Foreign Ministry thupuang tu Zholi Jen chuan apuang jara India in aksai chin vela China in hmalakna te angai mong che hian India in Arunachal Pradesh le ache vela hmalakna anei te chu China hian angai mo ni ti asoi boka Maps of India in report unpack chun jom dan chuan Arunachal Pradesh pumpui deuh thaw hi China chuan anram chunga anrin lut vea kumsang khajakwa somruk le panhia shino India wara khan China le India inkara bordara buaina aum le tolona turin muntam taka disputed area hi siam ania ti chuan line of actual control a India side lam le China side lama hian sipaite anchet vel phalchin aumta chu phalchin chu ti danglama China hian maron son tumin anom munchin le antran mun sipaida remti na mun te chu China chuan ronzau tumin status quo change atumani tin India Defense Ministry chuan aputa ane hetianga India Defense Ministry in apu na chan hi China in Arunachal Pradesh tawang district a buaina anron cho chu wangkha ania Arunachal Pradesh border abik takin tawang sector le ache vela hian China hian ramron zau tuma angai tabok ane BBC in report unpack dan chuan India le China border buaina ommek hi kumkhua chinfel lei theilo tur khopa buaina nget ania line of actual control dung tluna hian India le China sipaite anchet velna chihrang muntam taka sensitive area siam ania chunghmuna ta chuan China hian hmalakna thar tam tak anei wangin India chuan lo thailoin hmalakna lian tham tak tak mai akalpui veta heng ram pahni ram lian tak tak mai ta hi nasa takin hanloin do to hanin do nuwa hian inram na thuthlung siam ania line of actual control tungtlona hian dan khau tak ken ko ania mase chu China hian tunhaya hian bochiat na tam tak anei wangin India chuan heng an hmalakna te lodang chatur hian hmalakna thar anei ngei atul veta nei tin han report ane Arunachal Pradesh border le ache vela hian boruak hi adai tak tak lawa India Media Times now in voin chanhulam dar khat vela report unpack dan chuan China ne na kanin rina chungchanga India marchak state zingah state poimo tak mai Arunachal Pradesh tawang district a buaina achua nuwa khan avoi khatna tan India Defense Minister Rajnath Singh chuan voin tholeni hian Arunachal Pradesh state hi atloa Indian Army tetana bordara anchet na tur thil chi hrang poimo tak tak maile Arunachal Pradesh China ne na kanin rina bordara hmalakna India in anei chi hrang lei lian tak tak mai tele key infrastructure project samni pasari lai mai hankal puita chu honna anei boka inauguration program hi heng Indian Army ten trangkai taka anman thaitur infrastructure project tam tak ta hi Indian Defense Minister Rajnath Singh chuan a honna hun amangta ane Times now hian report unpack zeldan chuan India le China in bordara buaina boruak thalo tak mai sosang tak anei mek lain Arunachal Pradesh border mai baka hian India border line of actual control dungzuin muntam taka Indian Army ten anman trangkai thaitur malakna lian tham tak tak mai India chuan akalpuya chung hmalakna zongjong te chu Defense Minister Rajnath Singh hian voin khan honna anaya chu wang chuan China ne na kan buaina le China le India inkara boruak thalo ommek chuan zualam hapan ngei dona ni tin han report ane hethil hian China People Liberation Army ta chu abarakhai hlemaya India hian class 70 steel arch bridge tia ansoi along atranga yankiang in kalpona kongpui poimo tak zomtu leilian tak mai chu hon anita helai siam na hi India chuan project Brahmang noya akalpuya leiseile lian tak mai metar zazeta sei ania India marchak state Arunachal Pradesh chiang district chung boleng khuatranga nai tak maya helai hi siam ania India le China in rina line of actual control atrang point helai hi anai lebok ane voina India Defense Minister Rajnath Singhan infrastructure chihrang line of actual control chevela ahon tahi border road organization BRO te natho ania
honna program a hian India Defence Minister Rajnath Singh chuan India chuan hmalakna le ruam manna anei chi hrang ta chu tam tak athak thleng towa kanram himna tider thong thaitu ta hi kan ngai poimo masak berte ani to dona bordara India chakna tharui chu nasa takin choikan ania mase hei wang hian engtiklai ma in India chuan in dona hi adu ngai lowa in dona hi adau dal rang thrina mase kan armed force zongjong ta chu englai poin engkim machon turle thileng polo thengsela chu machon turin in paisa vekin da aniranga chutianga kan armed force te kanram veng him tura ready ani meklai hian border road organization te point line of actual control le ache vela hian India himna tider thong thaitu ta chu Indian Army ten olsam taka anlo dan cha thaina turin infrastructure poimo tak mai ta chu siamin BRO ta chu Indian Armed Force te kianga le kan kianga hian englai point hanom rengani ati Rajnath Singh hian thu poimo tak mai ka soidu chu India ram himna hi India chuan angai poimo ber ania kumnga kalta chunga khan Arunachal Pradesh le ache vela hian kongpui poimo tak mai BRO noya hian siam aloni toa chungta chu kilometer sangthum somkwale pasari jata thui ani toa central government central sarkar chuan heng infrastructure poimo tak mai line of actual control le ache vela kan siam ta hi engtiklai main angai thazui don lawa tuai hnum ngai te le siam that ngai te siam that zel ani bok don ani ati kan soita kang khan Times Now po hian report unpack danin India Defence Minister Rajnath Singh hian Arunachal Pradesh hi Tawang sectora China People Liberation Army te le Indian Army te anin khoinoya ale lam saita sipai te liam tur anom veve nuwa khan voi khat atlo na ani thu han report tel boka Rajnath Singh hian asoidan chuan hetianga bordara buaina chuakhi China People Liberation Army te thiamlo ania line of actual controla yangse area Tawang sectora hian buaina anchok chuaka chu chuan India le China inkara in muthiamlo na borok lian tak chu asiam le ta mase India hi China laka hian inral ringsa rengin awama Eastern Ladakh katranga Arunachal Pradesh border thleng hian China le India hian in rina border thui tak mai kilometer sangthum chuangjat anaya mase heng line of actual controla India side lamta hi olsam taka Indian Army ten anpan zungjung thaina turle ven him ani thaina turin India in LAC dungzuya hmalakna alo nei to leisom ni le pani zat mai chu a hon thu apongzar tabok ani heng lei chi hrang ta hi abik takin line of actual controla India sipai ten rang taka anthlen hlei thailo na mun kongpuile in kalpo na athat lo na muna te siam ania far flung areas tin heng te hi soi ania ti chuan tuna chuan heng lei somni pani te hi man thein peifel anita China People Liberation Army te hian bordara chetna le hmalakna hanron nei ni chuan changle ta dangchat ngal turin heng lei kaltlang hian line of actual control hi rang takin Indian Army ta chuan an thleng thei to don ani Times Now chuan India in LAC dungzuya hmalakna construction alo nei to zongjong te hi Ladakha pariat lai mai nei ania Jammu and Kashmira pali nei ani boka Arunachal Pradesh bordara panga hannaya Sikima Pathum Punjaba Pathum Uttarakhanda Pathum le Rajasthana pani te ania Arunachal Pradesh bordara hian India hian hmalakna anei lian bera infrastructure poimo le lian tak panga lai mai hmalakna anaya heng te hi voin khan India Defence Minister hian ahonga China Foreign Ministry thupuang tu Zawli Jian chuan line of actual control dungzuya India in hetianga hmalakna anei hi China chuan kandau dala heng hmalakna zongjong te hi suta innu kirle turin India hi kanphuta chu atilawani chuan Beijing chuan New Delhi hian indona adua kan ngai donani ati Tawang sectora boina chuaka wanga India le China inkara borok thalo tak om hian Mizoram po hi angmong telni in ahriata Times Now in report unpack dan chuan voina India Defence Minister Rajnath Singhan India Marchak State Arunachal Pradesh atranga India Marchak State ranga project enge mozat a hon zingah hian
telemedicine notes anti mi puite mo sipaiten natne mo liame mo tuarta sela chungte chu rang taka enkol na pek ngal thuai ani theina turin in biak po na telecommunication mangin India in NTN hanai nuaya branch pathum hon ania chungzinga chuan Mizorama branch pakhat hon ania Ladaka panhi hon ani boka vawiin pathum ania Mizoram le Ladaka chau telemedicine notes tahi hon ani wangin Mizoram chu India le China border conflict chungchanga hian Arunachal Pradesh tilawa chuan Ladakh nen hian a effect phak tur lian tak pakhat ani anrin thu an soibok ane India Defense Minister in a hon zingah telemedicine note thi Mizorama a hon telve wang hian helam hi hanthlir zui lok taila hei hian liam turte damdoi manga in enkol nalam akok deuh bera te service hi satcom Visat communication kalplanga mantur ania India ram chunga Dr. Thiam Berberte specialist service rang ta chu chemical plang hian ron thaile biak thei anidona man mo taka damdoile surgical thilte emergency ti angaya ni point in zaina thlenga olsam taka ti zungzung ani theina turin telemedicine note tahi hon anita Arunachal Pradesh dalawin Mizoram le Ladakh chau da anita ka wang hian India media trend khatten report unpack dan chuan Ladakh hi sensitive zone ania Mizoram hi engwanga da tel kharnge anni ti zona annei hloma mase India Defense Minister hian Mizorama anda chan hi soifiana anei lowa Health and Family Welfare Department lamatrang point soifiana ala omlo boka India in border nai via technology thar aman turatana ansiam chua ani wangin hei hian ngai ven alo zui ta hlebok ani Hedam doi manga in enkol na hi space technology sang tak nuaya nei ani dona wangin remote border muna te manturani tin Defense Ministry chuan hemi chungchang hi ansoifia voina India Defense Minister Rajnath Singan a hon zongjong ta zinga hian India mar chak chunga in kalpona kongpuite leite airfield te tunnel infrastructure lever te atela mase heng te hi India mar chak khoi state beratenge anda ti hi soi aomlowa puanjarna annei lo boka tichuan China le India border buaina chungchanga hian Galwan Valley te Pangonso Eastern Ladakh le achevel te India mar chak pumpui te chu himlo thei din huna adinga he buaina hian a effect phak china an ngai thu Times Now chuan an report bok ane India Defense Minister mewin Defense Ministry nuaya hmalakna chi hrang a hon zinga China sipaite le India sipaite anin epa nasataka buaina alo chuatona mun Ladakh le Mizoram chu soilan ani veta ka wangin India le China in border buaina anei kalmeka hian Mizoram chu affected area kantel veni ti hei hian anem het ome engponi sela India marchak state Arunachal Pradesh tawang sectora rampani sipaite inti buaina achon nuwa boruak thalo takmai annei chunjom taka wangin India Defense Ministry ma hmalakna le athil kalpui dan hi thuthup tam tak annei wangin India media te point chiangkwang taka puan hlei theilo annei nuala voina India Defense Minister Rajnath Singan India Defense Ministry nuaya hmalakna chi hrang a hon te hi signature of strategic importance through Indian Defense Forces ti ania India Defense Force zongjong tatan hian heng a hon thar zongjong ta hi apoi moni ti ro chu hei hian anem nget ani engponi sela kan video lo thlir tu zongjong ten in ngai dan comment lama lo sei thau turin kan som cheu ani ole khati zong kha tuntrumatana chanchin thar kan buat sai thaite ania Lowin enkol traula tichuan Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu donia